ushobora kuyijana no mu bantu bakareka mana ukazatsinda ariko bakubwira icyo nkubwiye uranyigishije nyine impamvu kwigishije ni ukumenya ubwenge kumenya gutanga amafaranga ufite ikimenyetso cyayo none se urumva bisigura nayo nzoza uyo warugiye ngo ukopeshe zoza n'ikaratasi n'ibike twandike nuzana tukandika kagapapuro nkakabika ukambwira ngo noneho dore ga ikimenyetso ni iki taho uzondega kaje gakonyikisha kakakise ariko ubu nyine taho wondega isiragoye kandi genda ariko umuntu uje kureba ndamubona kweli uyu muntu ndabona ko ntaza kumubona ko akomeza kumbesha kambwira yuko ifaranga ngo yarazi ko yambwiye ko ifaranga zozima ku munsi umwe ku mugoroba ariko hashize amezi 3 kabisa birambabaje kabisa ndumva yuko bimbabaje ariko sinzi ingene no bikora none aceka reka telefone kuko ndabona yuko nta mu telefone menye ko ari ngaho kabisa menye ko ari ngaho uko byanka password nayo mwana reka ndabe so ninde okay ndayibonye kabisa Halo. Yewe amakuru. Mwavyuse neza. Narinje kukureba ngaho kubera ya mafaranga nagukopesheje. Urihe none? Uri siri. None uzoya majyariye kushaka kuntiza ku mafaranga yanjye yewe. Ndabona ko arabayiswe umudada n'umweswe kandi umudada wo mu Kongo natijije amafaranga ndabona ko ashaka kumvuruga nuko bameze uwo mutizi faranga ntagusubize basi icyo mbona reka ngende ndabe ko yoba reka ngende ndabe yuko nukuri ko batari mu rugo kuko ndabizi yoba ari mu rugo nukumbesha kandi ndabizi yuko ewana ndabizi yoba ari mu rugo nukumbesha ariko icyo nokubwira cyo ari mu rugo kabisa ari mu rugo ariko ndi gushidikanya ye ko natinze mu nzira ndi gushidikanya ariko reka ngere mu rugo kabisa kuko ndumva yuko bigoye kutiza umuntu ifaranga akamara amezi angahe adashaka kugusubiza yakubariye yuko biragoye ariko mana uko yewe sinzi rero ukuntu bizogenda nta kundi reka ngere mu rugo kabisa ariko uyu muntu kuva aho namukoperesheje ifaranga guma telefone kabisa akambwira yuko kandi akambwira ibintu jewe sindavyumva muto kuzambwira ko atamafaranga afise buri gihe tugeze ku mezi 3 akeneye iki abona ko kweli amafaranga nzomusaba inyungu kuko ndabona gukopesha kabisa biragoye uyu muntu kabisa ndabona ko bimvuruze kandi ntabwo ndabona ko atari umwana mwiza kabisa wakopesheje amafaranga uzi ko umuntu aguriha mu masegonda ariko rero ndamutelefone yarambariye ati ngo ari muhira abambariye isi none ngire gute reka mfe kugenda iwiwe ndabe ko tawambesha kandi nimusanga turashwana birenze kuko eba natsinze kuko amafaranga nayo wanje kandi ndayakeneye rero sinzi impamvu kabisa sinzi impamvu ariko umuntu nk'uyu kuko utegerezwa gushika iwiwe kujya yambwiye ngo yagiye isiri utegerezwa gushika iwiwe ukamenya kweli ko ari kandi mbonye ariho kabisa ndavuga nabi mana uvyumve kabisa ndavuga nabi
kuko si jewe kuko ndavuga nabi kabisa, mbabarire mana. Ifaranga kuvuga unamukopesheje ifaranga akeneye iki? Karibu. Habari yako? Dadi iko wapi? Mimi sijui. Kisha mama ameenda wapi? Mama ako kwa bedroom na mtoto. Ya, iko kwa mtoto, kamuite sasa mwambie namtaka. Sawa. Kandi umwana yambwiye ko umugore ahari, ariko umugore akaba yambwiye ko ko adahari. Uva no ushobora kwicara aha hantu. Sinzi nakana, sinzi aho kagiye, nimba kagiye mu cyumba. None ngire gute yewe? Reka mfe kwicara basi, reka mfe kwicara. Karabaye. Banza ukuremo izo kweto. Nkure nk'inkweto. Uko se wari utambukanye inkweto, wari uzitambukanye inkweto izi inkweto ni za inkweto ni za Yesu, inkweto ni za Yesu. Ibi ni birato kabisa. Ukuramo ibirato rero. Ibi ni birato ndabikura kuko ikinzanye si kindi urati. Ariko se wabanje ugatanga mwaramutse. Yewe reka ayo majambo ntabyo twotanga. Mwaramutse ufite? Yewe mbarira kwanza. Ngubarire. Kwira kwanza. Amezi 3 arashize. Aho. None ivyo twavuganye nibi gute? Ibinyabake twavuganye. Uzi ko naguhaye ifaranga. Kandi izo faranga narizikeneye. Kandi wazinsavye umbwira ati nawe urazikeneye. Ariko je mfata kwiheba mvuga ati uyu reka muhereze, mfata amafaranga 3,000 nguhereza cash urabizi. Mwejeje kuguha 3 cash. Ayo bazigarukira. Ngwiki? Sinaguhaye 3 cash. Karaba. Ngo gute? Ariko yewe. Wewe umereze reka mbanze ndangize nawe. Banza uvuga ariko je reka mbanze tutumvikana kabisa. Gute tutokumvikana amafaranga naguhaye? 3,000 kashe wabihaye mu yahe maboko yanje? Nana yashize mu maboko yanjye. Ayaye ngahe vuga numve. Aho ayandi ntaya. Ushaka ko ndakara yewe? Yewe nushaka urakara. Urakare nukuga nanjye ndarakara. Umviriza. Naguhaye 2,000 kashi 3. Aho. Fata 2,000 gutumira kuri telefone. Kuko washaje 2,000. Kuva naba jewe umpereza 3,000 mu maboko. Ivyo nemera no kwishura n'uyu munsi ni 2,000. Watumiye kuri telefone none uko biravyara byabaye bene cyangwa byabaye nuze go kubira yicara byabivyara. Ndakubwiza uko 2,000 kare bibaye 5 noneho. Umviriza. Iyo kashe wampaye umviriza. Nitubwira ibikino. Sinaje gukina nibwo bwa mbere ninjira no muri inzu. Sibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere ariko umva kubwira. Umviriza rero nibwo bwa mbere ariko bereza ayo mafaranga ntayo umva. Ayo mafaranga ntayo wampaye. Bereza ivyanje. 3,000. None wewe biragara. Nje nyemere 2,000. Uri umusazi. Ahubwo wewe nuka waje wasaze. Arakantwa ngo yari. Rero ne wakamwe. Nakubwije ukuri ntabwo ari kunezerwa. Nushaka urakare ariko nje amafaranga nyemere 2,000. Sinzi none nkubwire gute. 2,000 nibwo ukeneye ko dushwanira mu nzu iwawe. Uko ubona dushwana mu nzu iwawe. Uvuga ngo iki? Nidushwana ndama ntabaza. Utabaza ku mafaranga basi. Ndama ntabaza kandi kubunyeraga none gutabariza polisi. Urinde. No gutabariza polisi. Notinya afise ibimenyetso ko naguhaye amafaranga. Ngahe bizana. Ibimenyetso bifite 2,000. Ucyambere wamaze kwemera ko naguhaye 2,000. Haraho byanditse. Haraho byanditse. Kuri ivyo 3 naguhaye. Umviriza. Haraho byanditse. Wabyanditse he? Ngazana urupapuro sister wanje. Ndikumva kuri kunjana. Naje nagufataga kaburo wanje ariko ntabwo umva ibintu byo kushira amafaranga jewe ntazi amafaranga aragoye mwana. Umviriza. Ko ayo amafaranga barayatora. Umviriza. Se hajya kwanza umunsi naguhereje ifaranga zanje. Hajya umugabo yarabimenye ko naguhereje ifaranga zanje. Ntabyazi. Sawa reka rero. Nimba atavyazi. Je sinkeneye induru nawe. Aho. Nkeneye kuzovugana nawe. Uze kubwira umugabo ko mfite ideni ryawe. None. Wasaze uzokwamura iheba neza urihebe. Nta n'igiceri nzaguha. Bwagenda uje kumubwira. Abagore bu ugende kumubwira. Ugende kumubwira. Umviriza nanjye nkubwira. Na za 2,000 panyende. Ntabwo kibonye.
yema niko kubwiye ntabwo ukibonye umviriza yego umuntu niba naragukabye guhishwa ni ngombwa ngo ugende uje kubibwira umugabo amenye ibyo mbwire gute none umaze gutangura guhakana ibyo bitatu ibyo bitatu nyine simbyemera kubera kuko nawe nta kimenyetso ufite hari ikimenyetso ufite cya bitatu ngari bizana mama we oya zana ibimenyetso by'ibihumbi bitatu hari ibyo ufite twarandikiranye wagwaye mu mutwe twarandikiranye niyo mpamvu nyine muzamubwira nk'ubujinga muzi utanga amafaranga gute utandukiranye n'umuntu urankosoye kabisa oya yenda gutanga amafaranga nta kimenyetso cyo kuvuga ngo twandikiranye n'ako gapapuro by'uko gatwara muri polisi uyu munsi woje kusinya amafaranga uku kubwiriza kugira ngo urize ifaranga zanjye nitwogira confiance ngaguhereza ifaranga hama ubwo se uzi umutima wanje uko umeze nyine cyangwa uzi umutima w'undi muntu kumbe wari wagambiriye rero bisigura wari wagambiriye yuko ntabwo nari nagambiriye usibye ko nayabuze ariko nawe ibyo bitanu ibyo bibiri jewe ni bitanu by'ubuze bitanu yego nyine karabaye nyine n'ibyo sina karabaye nyine koko ugiye kumbeshera ngo jewe ngo ibihumbi bitanu kandi noneho kubwiza ukuri nubibwira umugabo akamenya ko ufite ideni ryawe uhebe n'ibyo bibiri ntazo n'ukuri kandi abe n'ubwo wotwara muri polisi nta kimenyetso ufite nta kimenyetso ufite ntacyo n'ukuri reka nkubwize ukuri nzoba ntari umuntu sinigeze mperanwa ifaranga uzoziherana uzokora iki uzobibona ngahe uzokora icyo ukora uzokora icyo ukora kandi nugomba kuvuga ngo muri nozo ni yanjye ni ukwama ntabaza ubu nyine sawa akavuga n'ibindi utabaza nagize iki ukeneye ngo utabarize ubu nyine ngo uhururiza abantu kuko hari ibindi waje gushaka n'amafaranga turi kuganira je nawe habe nubwo twatuganira ariko none se utabaza uvuga nkavuga ngo si amafaranga n'ibindi waje gukora umenye ko ndi umugore we si ndi umugore nugira ndatabaza ni polisi yohitiza hano ukanaribwa n'andi menshi aruta yangaye wowe itonde ningushakira nzagushakira amafaranga yawe ariko ibihumbi bibiri je nkubwije ukuri reka nkureke aho uye wiyumvire ntacyo kwiyumvira tubana twaragizanyije nawe utozusa kandi kuza wowe ntuse kandi muno muwaje baza kumenya kandi reba izi ntoki zanje igihumbi kimwe bibiri bitatu bine bitanu ubona ko nkuje ingumi niko nzoyigukubita naje rero kandi ndabikubwira kimwe bibiri bino bibiri nzokuviramo indi ngumi idasanzwe tuwayivuga ngo uyifunga ari gatanu je nayifunga ari kabiri ari kabiri nyine ako nzokwishura nimba barakwigishije kurwana uzobibona kandi reka mbwire ninjiye umviriza kwanza ninjiye icya mbere wambwiye ngo nguri inkweto uzi ko none nyine uza gukandagira ahantu za Kenya uko ahantu nari kwicara iminota itatu izo faranga se nari kwicara iminota itatu nkagenda ntiwari kuhakubura uwo mugongo si wacikira aho iyo sabuni hagenda we aya mafaranga nyine ukwaje kwisusa tiyo free no tapi byakubaza umugabo yakuzaniye yazaniye kunkunda yakunze umva please ibintu bijanye n'umugabo wanje rekana n'umugabo wanje jewe umugabo wanje yakunze ko ukomeze rero wowe uzogenda ukunda wawe nubundi gati usinari wawe ubundi wawe numviriza je namaze kwinjira mu nzi wawe umbwiza ukuri amafaranga yanje uzoyaronka ariko bibiri ariko ibintu zo kuvuga ngo gatatu wogeraho kandi kabiri ngo ni gatanu nubona ko mbagaze yaba tuba turi hanze baza wicare hano hano nari gukubona se ushobora kubona ngo ndusha imbaraga gutya ariko hari izindi nzego zikurusha imbaraga jewe kumbona uko jewe umbona tumbone ko ndi uyu nguyu nubona ko mvuye niyasho iryo ryasa nguhamagariye polisi ubu nyine reba neza ariko ubundi reka karabaye katubaze twiganirire n'ubundi tuganire twiganire bisanzwe wabonye iki cyuya raba ukuntu ndiko ndagihanagura none se si wowe ubiteye nuko naje warunda utazi icyuya umujinya jajega ndetse ko umujinya sigura jewe ni muntu mfise umujinya uzotuma utagicuya reka kubwira ubundi reka amashi banzo rekana n'ibyo ngibyo z'amadeni ubundi wewe aho reka maze tuganire wari umeze utese wundi
cyemeze ngubwira uko meze yawe uransekeje uransekeje ngubwira uko meze ngubwira uko meze ahubwo wampaye ku ifaranga ntumva ko nkoze ku gikomere wampaye mashikara none se kandi uje kunoneka kandi none se umva ku wa mudamu umviriza ibihumbi bingahe nimba hari bifite tumvikane kwanza nguhereza ivya mbere utarabinsubiza ese ushaka n'umugabo azocavuga ati ahubwo waraje kunderetera umugore oya tabaruko nonaswa tusimba mukabagwishwa nani wagana kubwiye ngo uceceke tubwira umugabo nubwira umugabo bazovuga ko ari ibindi kandi nuvuga kuko ari ugukaba byo guhishwa nyine byo guceceka bizana ububandi mu buzima dukeneye yuko tugira umuco ubwo bubandi se ubwo umuco se ni ifaranga nawe waza ureka ku umuco se ni ifaranga cyangwa reka nkubwize ukuri reka ngende wambaye ku ifaranga ibyo bibiri byanje zo bisubiza cyane sajya nyashira nk'amezi nk'atanu gutyo 5 amezi 5 nzogagenda kubikira kuva karabaye mashi zaza kubikira 500 amezi ane cyakoze bibaye amezi ane zaza kubikira 500 buri kwezi warumbariye nimba wemera bijya bitatu nongereje reka yo ndusubire kuzura akari kaboze uko nguko ganje kurakora kuri bitanu gutya cyangwa wagira kama numva neza birakorogoshoye no mu mutwe neza umutwe urazengereye ivyo bitanu ntabwo ari byo urazengerera neza urazengerera reka kubwire ndabona kuri ncabwenge reka kubwire dad jewe cyo nakubwiye amezi ane nyuma y'amezi ane uzobona ibihumbi 2 byawe reka nkubwire kandi ndagiye iyo bwamenye umwe cyangwa baza ngo tumire 50 na 50 untumireke nari 50 hari ariko numva kakasuzuguro k'abagore none se 50 si faranga ubwo kaga ariko yewe ari ukarya ukunokura imineke uko nakoza piko tuganira gutya genda ndumva bimbabaje reka ngende ugende gute reka gutumira 50 hariya iyo 50 ubu nyine wotoramo twasukuma reka kubwira wotoramo twasukuma tubiri n'utunyanya tungahe n'agatungo wamugenda ukarange toyimenyereye kurya amacapati n'imikeke uri kurambwira uri toyimenyereye kurya amacapati n'imikeke uri kurambwira ngende nabanya rero nimba mbego yaragutumye iwanjye urabona ifaranga none ndi gutyo niba amego yaragutumye iwanjye ifaranga tazo kandi njanye ujane isezerano ko ijambo yitwa ngo umugabo nabimenye ko wakabye ifaranga nibi bibiri nakwemereye nyuma y'amezi ane tabyo uzabo urumva n'ingoko pesha yandi wumva no yarabona aya ni bara yafite yankana kubahane ariko icyo nkubwiye gusa isezerano nkubwiye ndagiye ningenda nkazogaruka nukuri nimba zo bafise imbaraga zo guterura iyi ntebe nimba uzoba uyicaye ko we n'intebe ndumviriza nimba uzoba uyicaye ko we n'intebe nzobaterura njyane ubaye none ka wa muntu ngo baje kwishuza nawe ngo yarangiza kwishuza ngo bikabe by'intambara ariko cyakoze reka maze kubwire mani nuko gafite ideni ryawe hazabaga ngo bamwe ngo nyine mwaza kubishuza nyine bafite ideni umuntu akaba ari we wirakaza uko se nyine ndakajwe n'iki kandi arize na hindi ideni ryawe yewe karaba urabimenye kahi bazewe hako cyakoze abanzu babari none se ko washatse kunkinisha nuko nawe nari nufishije wari uzamutse kandi ga nawe ga nuko waje uza umbeshera n'ifaranga utampaye kose wewe waretse twarekana na 3 twaze tuvuge bino bibiri twaze turekana na 3 twaze tuvuge niyo 3 tuzoganira gute 3 zibagirwe mu mutwe man harizo wigeze iyo wari kumbwira mbigufasha iyo ubinteza kuri M-Pesa nari kubyemera ariko kuraga M-Pesa nizi ikora byose iyo message ushobora kuyijana no mu bantu bakarika man ukazantsinda ariko bakubwira none wewe hazabaga ngo bamwe bari mukusaga kwifuzwa urumva ngo wamubwira ati wamwandikira message yewe wanyishuye amafaranga yawe ngisi kwamishira induri kamivuga waho ngo se mufuko ubonye ngo ayo nari nakwishuye mbere ngo atangana nayo ngo ayo yasigaye ngo siyo makeya ngo ngo sino kwishura ngo sizo kwishura genza kwishura ugasanga bizazanye ikibazo mu bantu bishuka none ga naje ga nuko je waruzanye ga
amadeni amwe ntiyibukaga ajya ya mbere gasi ndayibuka ivyo bitatu twayivuga simpanzibuka uko kindibukaga bino biri kuri MPS izo wari wohereje wari wanyuma none ngaho mbabariraga genda umbabarire nyuma y'amezi ane nzayabona nzakohereza 500 rero soko karaba ariko karabaye ubundi ko twari duherukana uko nabuze na soda basi wozana muri reka ndagiye uze kureba n'abana reka ndagiye wabuze na soda uko kweli ariko karaba cyo mbonye ndakibonye ndakibonye kandi uranyigishije nyine reka mu bantu baza batanga ifaranga ntari mu bambere ariko icyo nkubwiye uranyigishije nyine impamvu kwigishije niki nukumenya ubwenge kumenya gutanga amafaranga ufite ikimenyetso cyayo none se urumva bisigura nayo nzoza ayo warugiye ngukopeshe zoza n'ikaratasi n'ibike twandike nuzana tukandika kagapapuro nkakabika ukambwira ngo noneho ndorega ikimenyetso niki taho uzondega hari nayo imyaka 5 taho uzuyibagirwa taho uzuyibagirwa udafite agapapuro cyangwa agasinya kanje uko agasinya gakanje gakonyikisha kakakisi ariko ubu nyine taho ndega isiragoye kandi genda karaba ngaho genda neza urambabaje we tegura gusaba tegura amafaranga yawe n'ibyo bibiri ndavyemeye nayo nuyabona uzaba wishicuye yewe uzaba wishicuye kabisa ariko mana yanjye sikuno nonza ndagira pe mana we ayiwe mana we uko umugabo namenya ari no deni ndashashe karabaye kumbe nibi yarakeze kugira ngo aze kuntera mu rugo rwanje yeme uko nuko yarakeneye ngo aze kuntera mu rugo rwanje iyaba umugabo yarahari nari kuja he noneho mana yanje ariko ngize amahirwe nuko yari yagiye iyo atazaga kugenda mana yanje we ese kuno nori no deni ndarigira ate ndayakura kwandi reka ndere telefone mpamagara umwana wa mama nuve kuko yontabara akankura muri no deni ayo isuku karabaye nagenda abwira abandi ko mfite amadeni yiwe ndajahe n'umugabo atabizi n'umugabo ariko se umugabo se ngiye kubanza kubwira umugabo mubwire kuko nadodesheje igitenge icyo gitenge rero gishaka gukombogwa nindangiza ya mafaranga yari kumpeza yo gukomba kubera ko umugabo ntazahita ku bitenge ngo amenye ngo ibitenge zaje n'ibingana ubwo se yabimenye ntazo yamenye ndafata amafaranga mpaye yo kuja kwishura igitenge ngende nyaheze karabaye nimara karabaye mubwire gati sigaye muri bingahe mu gihumbi kimwe nuko gampanyangaga ngo bite bitatu mana yanje ariko ideni niri bimana yanje we ese ko bandi ko nyamapakana na bya bitatu kandi narabiriye mwabantu narabiriye none ndabihakanye burundu nyine ariko uga nubwo gamuhakaniye giwe agiye hebye umutima ga nawe kuramukomanga ngo ideni ry'abandi kuramukomanga ngo ideni ry'abandi zagiregera he ko none na pasteur atora imbabarira izoje kuvuga mu bantu ngo ga pasteur imbabarira nahejeje amafaranga y'abandi Yesu we noneho ndagira ariko ubukene nabwo uko naje ariko reka ngende ni pasteur azambabarira azambabarira ideni nigira nuko reka mzihorere pasteur nzamubwira mbabarira ariko karabaye yakubitira gahanga umugabo agasanga nakubiswe hejuru y'ideni no byovuzwe muri Kenya ko muri Kenya n'abasire batora ubusa nogiye iyo bakubitira hano ngo ni ideni tuzaba turora ndamanyumva mbuze n'amahoro isuku ndagenda ngende hanze se cyangwa ko karabaye ntiyaba yagarutse hino kamanze ndunguruke ako karabaye ntiyaba yagarutse kakinge noneho ngiye kuzoza amakinga nkinge ishyireho n'ingufuri zoza amakinga nshyireho n'ingufuri kugira ngo naza nzamurebera mu idirisha nimbonaga ariwe nama niruka ndeke kumukingurira dorega n'ideni naryo rizaribuza umuntu amahoro zoza ndeka kumukingurira ariko nindunguruka cyo nkabona n'undi muntu usanzwe kingura ako se nazaza undi muntu arimo ndakingirana zaje mana we
cyangwa karabaye nawe kandi ari ku muryango ndagira ati aya ndapfuye noneho mana we ubwo buranyishe nuko Imana ishimwe ko umugabo atarahari Imana ishimwe pe Imana ishimwe ko umugabo atarahari aha azira noneho karabaye akamubwira ndabapfuye noneho